Nigo umugasorero abarai ao kurwase serikali enene nabo igo kubwatanira serikali ye county babara abantu asensemo yewodi ya mukwero sameta kubara igoro yobuya bugutwara chitaito deed cy'umurimo abo basake bayitoni babeka asensemo bino gutwariganirya roboti riga kalige gokorwo bino mwakira amo mwaigwananira ya elire igekero to gukora succession kubwa muno bino intoba gwakiri igo to gutaka twatuma omuntu yo tagito gukora succession igentege tangani atoretere death certificate igento gyakabere atotebye obulimo bwabo na kibo ukurukwa igento gyagatatu agenda ali kirune chief abana bamwe abo bonse bina nyoro urengo mu ngino tigarete osomo gako tigarete alike abana baye bonse eriye karba alikiru bonse ase dirwe liriye chief yako ri chief nere ole ground ora nari we identify umuntu uri n'abantu baye mbara byaba. Habari ya leo, majina yangu ni Grace Naserian, ACC Kenyerere Division, Sameta Sub-County, Kisii County, na issues ambazo tuko nazo za mashamba ni kwamba watu wetu hawana information ya vile process ya succession ilivyo. Kwa hivyo hivi leo tumekuja ili kuelimisha wananchi wetu masuala ya land, masuala ya ardhi, masuala ya succession ili waweze kuwa na hiyo information ama knowledge waweze kufanya succession. Pia issues ambazo tuko nazo pia ni kwamba unapata kwamba kuna traditions ambazo zinarudisha kina mama nyuma, ya kwamba Wakisii wanasema hawawezi patia kina mama mashamba, ni kama wasichana hawana sehemu katika wakina baba zao. So ningependa tu kuelimisha watu wetu ya kwamba mtoto awe msichana ama kijana ako na right ya kumiliki shamba ya babake. So ni hayo tu kwa sasa. Tiga kubaga buri muntu babange obosiri nyobosiri ni mutanyare kulima mwanyora kero umuntu abwate amagora abere atatu mutari kunyara kurusie ndagerororo rero tokare gotebanga mware gwanja mutako twarase mwesi mokolema erinde eri mware mwarusie ndagera kero umuntu onyora nganye n'ekiguni isano mwabagana rende kero umuntu eguni atadani okotwara kalima gasinini utari gocha kunyara ko kulima.